Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Habari za jioni. Tulisema mchana leo tuko na maombi kutoka saa 2 mpaka saa 3, ambapo ni maombi ambayo tunajiombea sisi kama vijana. Tunaomba Mungu atupe neema siku ya leo, akatubadilisha akili zetu, akatupe nguvu zake, akatuonyeshe vile anavyopenda tufanye kama sisi vijana. Ndiposa leo nimeweka maombi. Yote anayenisikia, tutapata tu mistari 2 tu kutoka kitabu takatifu Biblia, na kuanzia hapo tunaingia kwa maombi direct. Na kila kijana anajua ako na mambo ambayo anataka kuambia Mungu. Kila kijana ako na jukumu ya kuambia Mungu. Kila kijana ako na lengo kuhusu maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ni asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa uponyaji. Umekuwa Mungu ambaye huwezi badilika. Tumekuona Mungu ukifanya makubwa. Tumekuona Mungu ukibadilisha. Asante kwa masaa kama haya, ambapo tunapoenda kusikia sauti yako. Katujaze nguvu zako. Tusamee dhambi. Tubadilishe, tuponye, na ukatufanye vyombo mpya tena. Kanitumie tu kama chombo, Kristo. Mimi sijui lolote, lakini Kristo unajua kila kitu. Mimi ni chombo tu dhaifu. Bila wewe sitaweza. Nikiwa ndani yako, uwe ndani yangu. Ukweli Mungu, nitapata nguvu. Neno hili likakuwe dawa kwa kila mtu. Likabadilishe kila kijana. Hata tunapoingia katika samu ya maombi, Yesu atufundishe kuomba. Kwa utakatifu wako na jina lako takatifu, tunasema ni asante kwa yote umefanya. In Jesus name we pray. Katika kitabu ya Jeremiah chapter 1 verse 4, neno la Bwana lilimjia kusema, kabla sija kuumba ndani ya tumbo la mama yako, nilikujua. Kabla haujazaliwa nilikutenga kwa kazi maalum. Nilikuweka uwe nabii kwa mataifa. Mtu wa Mungu, hatutaenda sana, lakini maandiko inasema ya kwamba huyu ni Jeremiah, alikuwa anaambiwa na Mungu. Mungu alikuwa anamjua hata kabla ya umbwa ndani mwa tumbo la mamake. Mtu wa Mungu, Mungu alikujua. Kijana, mahali popote huko, Mungu alikujua. Na ndiposa siku ya leo tumeweka ibada ya vijana tukajiombee. Kwa sababu tunajua Mungu ako na lengo kuhusu maisha yetu. Mungu ako na jukumu ama ako na njia ambazo ameweka kuhusu maisha yetu. Na ndiposa Jeremiah anaambiwa na Mungu, nilikujua. Hata Jeremiah angeng'ang'ana kuambia Mungu chochote, Mungu alikuwa anamwambia nilikujua na nikakutenga kwa kazi maalum. Kijana, mahali popote huko, Mungu amekutenga kwa kazi maalum. Mungu anajua maisha yako. Mungu anajua chochote unachokifanya, kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Na unapofanya uhalifu, kijana, sio hiyo kitu Mungu hakukuitia. Mungu alikuita ukafanya jambo ambalo ni faida kwa kila mtu. Tunapoenda mbele za Mungu, watu wa Mungu, vijana wenzangu, naomba tukalilie Mungu na akatuondolee kila tauni, kila ajali, kila mauti, umwagikaji wa damu kama sisi vijana. Kwa sababu Mungu alitujua hata kabla hatujaumbwa ndani matumbo ya mama yetu. Naomba tukaingie katika hali ya maombi sasa, na itakuwa jambo rahisi sana, ama jambo la kutafuta Mungu katika maisha yetu kama kijana, kwa jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. Kijana, uko na jukumu ya kuenda mbele za Mungu
Ni masaa yetu ya kwenda mbele za Mungu sasa. Tutafute Mungu. Anasema alitujua hata kabla hatujakuwa formed kwa tumbo ya mama yetu. Ni Mungu mwaminifu, ametulinda na kila tauni. Tukamwabudu, tukamuinue kwa utukufu wa jina lake. Kama kijana, kila kijana anaingia mbele za Mungu masaa kama haya. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Baba, ni asante kwa sababu ya masaa kama haya. Asante kwa nguvu zako na uwezo wako mfalme. Umebaki Mungu, hatuna mwingine wa kutegemea, ni wewe Kristo. Hatuna mwingine wa kumwambia mambo zetu, ni wewe Kristo. Sisi kama vijana tunakuja mbele zako, tunaungama dhambi zetu, tunaungama makosa yetu. Kwa chochote Mungu ambacho umetufanyia, tunajua ya kwamba Mungu sio jambo la kawaida. Ndiposa Kristo umetupea uwezo na hekima, ambapo tuweke siku ya leo masaa kama haya, ambapo Mungu kama vijana tunakuja tunaserenda mbele zako, kukutafuta na kukuinua Jehova. Mungu, ingekuwa ni kwa akili zetu tungepotea, ingekuwa ni kwa bidii zetu tungepotea. Sisi vijana tunajua tunatumika hata kwa njia mbaya, kwa njia nzuri. Sisi vijana tunajua ya kwamba tungepata neema fulani, Yesu, tungekutumikia kwa mioyo yetu yote. Tungepata neema tu fulani, Yesu, tungebaki kwako wakati wote. Ndiposa tumetenga nafasi hii Jehova. Kristo Yesu ukatuonekanie. Kristo Yesu ukafungue milango yetu. Kristo Yesu ukafungua tawala wamefungwa. Kristo Yesu ukapasue njia pale hakuna njia. Wengine Mungu wanateseka kwa sababu ya matabo ya nyumbani. Wengine wanateseka kwa sababu kile kilifanywa kwao kama kijana hawezi toka. Chochote kiliofanywa kwenu mtu wa Mungu masaa kama haya, katika jina la Yesu Kristo tunaomba neema na utukufu wa Yesu Kristo ukaonekane kwa kila kijana, kwa sababu damu ya kijana itakuwa inamwagika wakati wote, kwa sababu damu ya kijana itakuwa inamwagika kila wakati. Wakati wote tunapoamka, wakati wote tunaposikia taarifa, tunasikia vijana wamejiua, tunasikia vijana wameingia katika mambo machafu, tunasikia vijana wanafanya hata mpaka mambo ambayo ni ya wizi. Vijana wanafanya uhalifu kila mahali. Vijana wanakunywa pombe kila mahali. Vijana wanafanya anasa kila mahali. Vijana wanafanya vitu ambazo ni za ajabu. Kristo Yesu, usituachilie kama vijana. Usituachilie kama vijana, Mungu wangu. Tunakufa bure Kristo Yesu. Tunaomba tu ukatukumbuke Kristo. Damu yako ikatutawale wakati wote. Damu yako ikakuwe njia wakati wote. Damu yako ikakuwe njia wakati wote Kristo. Tunapoingia, tunapotoka, Yesu Kristo katuonekanie. Tunapokutafuta Yesu usinyamaze. Tunapokutafuta Kristo onekana kwetu. Tunaumia kama vijana Kristo. Tunateseka kama vijana Jehova. Hapa Kenya hata tunapoenda wakati wa election. Papa, naomba vijana Jehova, kawape neema na ukawape nguvu. Kawape hekima itokao juu mbinguni. Wasitumike hata na wanasiasa kuleta ghasia, kuleta machafuko katika nchi yetu. Natangaza ya kwamba kila kijana ametakaswa. Natangaza ya kwamba kila kijana kwa mikononi mwako. Hakuna damu itamwagika tena ya vijana. Mungu, kijana anapofanya mambo mabaya, Yesu kamkumbushe umemuita. Yesu kamkumbushe unamtaka. Yesu kamkumbushe ako na kazi ya kufanya baadaye. Mungu, vijana wasikufe tena. Walikufa wakati mwingi, sasa tumeshuhudia. Hata wakati wa maandamano walikufa. Hata sasa Mungu tunasikia taarifa. Kila wakati kijana anakufa. Kila wakati vijana wamedungana visu. Kila wakati vijana wamefanya hata ndoa za vijana na vijana, wachana kwa wachana. Siku hizi mambo imekuwa tofauti. Kristo Yesu katuonekanie. Kristo Yesu usituache Baba yangu. Ukituacha hatuna mwingine wa kutegemea. Ukituacha hatuna mwingine wa kunyenyekea kwake. Ukituacha Baba, tutakimbilia kwa nani? Tukikimbilia kwa wanadamu watatudharau. Tukikimbilia kwa wazazi wetu wataona ni kama tunawachokesha. Lakini Kristo, tunapokuja mbele zako Yesu Kristo, tunajua sisi vijana mahali tumekukosea Kristo, tusamehe. Mahali tumeenda kinyume na neno
yako Kristo, tusamehe. Naungama dhambi za vijana wote hapa Kenya, naungama dhambi za vijana wote hapa Kenya, hata wengine Mungu vuta bangi, wanaokunywa pombe, wanaofanya usinzi, wanaofanya umalaya, wanaofanya wizi. Yesu, bandilisha roho zao Baba, bandilisha. Usiache kijana akahangaike, usiache kijana akakufe bure, usiache kijana akapigwa risasi, usiache kijana akachomwa Baba, usiache kijana akahangaike. Yesu Kristo, naomba tuje Jehova, neema ikashuke kwa kila kijana, neema ikashuke kwa kila kijana, kila kijana akabadilike ingiapo, kila kijana akabadilike atokapo. Baba, hata wale hawana kazi wafungulie milango ya kazi, hata wale Mungu hawana vyeti Baba, Mungu kawape njia nyingine ya kutafuta riziki, hata wale Mungu hawakusoma Yesu wanasumbuka wakati wote watafanya nini? Kristo Yesu, uko na mipango na lengo kuhusu maisha ya kila mtu. Yesu, kawafungulie chochote wanachokitamani katika maisha yao. Wengine Baba hata ni wazazi walikufa mapema, sasa wamejiingiza katika unasa, wamejiingiza katika mambo machafu, wamejiingiza kwa wizi Kristo. Vijana watateseka hadi lini Mungu wangu? Yesu, wahurumie Baba yangu, hurumia vijana hapa Kenya, hurumia vijana hapa Kenya. Risasi sio ya vijana Baba, uhalifu sio ya vijana, wizi sio ya vijana Baba. Tenga jambo Kristo kuhusu vijana hawa, tenga jambo Kristo kuhusu maisha yetu Baba yangu, kwa sababu bila wewe Kristo tutakimbia kwa nani mwingine? Bila wewe Kristo tunaenda kwa nani mwingine? Tukienda kwa wachawi itakuwa ni siku kidogo, ile uchawi ikaishe nguvu. Tukienda kuchukua kabuti haitatusaidia katika maisha yetu, lakini tunapokuchukua wewe Kristo, ukapasue mioyo yetu, ukapate makao, ukaingie ndani ya mioyo yetu Baba, tunajua tutaonekaniwa kama vijana, tunajua tutafanya makubwa kama vijana. Wakati wote tunashuhudia maafa kuhusu vijana Baba yangu, kuhusu vijana ile mambo anafanya, kuhusu vijana hata kwa ajali, kuhusu vijana hata kwa kukufa, hata kifo maji, kuhusu vijana Mungu hata wamendungana na visu, kuhusu vijana Baba hata wamekunywa dawa, kuhusu vijana maisha imekuwa magumu, hata wamejinyonga. Yesu Kristo, ondoa hii tauni, ondoa tauni Baba yangu, ondoa hii tauni Baba yangu, ondoa tauni kwa vijana, tuondolee tauni Baba yangu. Tenga njia moja yapo Yesu, tukakuabudu kwa roho na kweli. Tenga njia moja wapo Kristo, tukakutafute sisi kama vijana. Tumeteseka siku mingi Kristo, unapotuonekania Baba yangu, usituache kama vijana. Unapoinua vijana wa nchi zingine, usisahau vijana wa hapa Kenya Baba, usisahau vijana wa hapa Kenya, usisahau vijana wa hapa Kenya, usisahau vijana wa hapa Kenya. Wengine they are talented, lakini talanta zao Baba, kalama zao Baba, vipawa zao hasina faida Baba, wakiangalia Baba hawana faida kamwe, lakini Mungu unaweza fungua njia ambao vijana wataingia, ambao vijana watainukia, ambao vijana watafanya jambo, ambao vijana Baba tutakuwa na walifu tena. Unapotufungulia njia moja wapo, itakuwa ni bora zaidi kuhusu vijana wa hapa Kenya. Baba yangu, isikuwe ni risasi wakati wote, isikuwe ni uhalifu wakati wote. Tengeneza jambo Kristo, kwa sababu bila wewe Mungu wangu hatutasimama tena kama vijana. Wengine Mungu hata wako kwa serikali, wape hekima Baba wakiwa kwa serikali. Wengine ni Baba ni wakimbiaji Baba, wape mwelekeo kuhusu ukimbiaji wao, wape maarufu kila mahali wengiapo, wape nguvu kila mahali wengiapo. Wengine Baba hata ni mapolisi, ni vijana wadogo Baba, Mungu kawaingie ndani yao, wakalinde nchi yetu sawa, wakalinde hata boma zao sawa, wakakue watu ambao wanakujua. Wengine Baba ni walimu, wengi ni vijana na ni walimu, wape roho ya kufundisha wengine, wape roho ya kumtuvitu wengine, wape roho ya kuelekeza wengine kwa njia zako Kristo, kwa sababu imekuwa ni wakati wote tunashuhudia kifo za vijana, tunashuhudia kifo za vijana. Hiyo roho tunaikomesha kwa jina la Yesu. Vijana hawatahangaika tena, vijana hawatakufa tena. Hiyo roho iliyorushwa, hiyo roho iliyo
maelfu ya roho za vijana wametumbukizwa katika madawa za kulevya. Wengine wamekunywa madawa, imefika mahali hata hawezi jua chochote. Wengine wamekumbazwa na madawa, wengine wamechukuliwa mateka, hata na wamama wazee. Baba, jambo hili mbona litokee kwa vijana? Hawana ufahamu tena, vijana hawana ufahamu tena. Yesu Kristo, naomba neema tuishuke katika nchi yetu ya Kenya. Kama ni wasichana wameoleka na wazee ambao Baba hata ni ndugu ukasao, jambo hili linatokea wapi? Jambo hili linatokea wapi? Mahali hiyo mlango ilifunguliwa, hiyo mlango ikafungwe. Mahali hiyo milango ilifunguliwa, hiyo milango ikafungwe. Kila kijana akaoleke na kijana mwenzake, kila kijana akasimame na utakatifu wake, kila kijana akasimame na njia yake, kila kijana akakuabudu Kristo kwa roho na kweli. Hakuna maafa tena hapa Kenya. Hata tunapoingia wakati wa uchaguzi, nasema hakuna maafa kwa vijana. Kila roho yote inawahangaisha vijana, kila roho yote inasababisha vijana wanakufa mapema, hiyo roho na ikamata kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo roho na itamaratisha kwa moto wa damu ya Yesu Kristo. Haitapata vijana hapa Kenya. Vijana hapa Kenya wakafunikwa kwa damu yako Yesu Kristo. Vijana hapa Kenya wakafunikwa kwa moto ulao. Vijana hapa Kenya wakasimame kwa jina lako. Vijana hapa Kenya wakakutafute Kristo. Vijana hapa Kenya wakakutafute Jehova kwa roho na kweli. Baba yangu, usiachilie vijana wakahangaike Baba, usiachilie vijana wakahangaike Kristo. Baba Mungu, chochote kilipangwa na shetani hakitapata vijana tena. Hiyo roho na ikomesha, hiyo roho na ikome sasa, hiyo roho na ipoteze nguvu zake, hiyo roho na ipoteze makali yake, kwa sababu tumeshuhudia vijana wanakunywa bangi, vijana wanafuta sigara, vijana wanakunywa pombe. Katikati ya kila kitu vijana wanaaga dunia wakiwa watu wadogo. Hiyo roho itapata vijana tena, hiyo roho ikakome kabisa. Hiyo roho na ikapigwa kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo roho na ikapigwa sasa. Hiyo roho ikaachilie wa vijana, hiyo roho ikaachilie wanarika, hiyo roho ikaachilie vijana katika jina la Yesu Kristo. Barabarani vijana wamelindwa Baba, manyumbani vijana wamelindwa, hata mashuleni vijana wamelindwa kwa damu na moto wa Yesu Kristo. Hakuna chochote kitatendeka kuhusu vijana Baba yangu. Roho yote iliyowekwa juu ya vijana kunyonya damu ya vijana, hiyo roho ikapigwa na kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza hata wanaosoma, Yesu asikose karo ya shule. Hata wanaosoma, Yesu asibaki kuwa mikia Baba. Hata wanaosoma Baba wasihangaike tena katika jina la Yesu Kristo. Natangaza ya kwamba chochote kinaofanywa na vijana kikafaulu kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kinaofanywa na vijana kikafaulu kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, roho yote inayosababisha vijana wanajiua, hiyo roho isipate nafasi tena, hiyo roho na isipate nafasi tena. Ikakome kwa jina la Yesu Kristo, ikakome kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna maafa tena, hakuna maafa tena, hakuna maafa tena, hakuna maafa tena, hakuna maafa tena. Hizo kaburi zilizofunguliwa na maadui, hizo kaburi nasifunga kwa damu ya Yesu Kristo. Hizo kaburi nasifunga kwa damu ya Yesu Kristo. Hasitapata vijana tena, hasitapata vijana tena. Hizo kaburi natangaza kwa moto wa damu ya Yesu Kristo. Imeshikwa kwa moto wa damu ya Yesu Kristo, imeshikwa kwa damu ya Yesu Kristo kupoteza uhai za vijana. Hiyo kaburi zinasifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Hizo kaburi nasifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza ya kwamba pali popote kijana atainua mikono yake Baba, ikabaki ni utakatifu peke yake. Mahali kijana atasimama ikabaki ni kubarikiwa peke yake. Katika jina la Yesu Kristo natangaza milango ya vijana ifunguke. Wengine katika vipawa zao, wengine katika talanta zao, wengine katika biashara zao, wengine katika ndoa zao, wengine chochote wanachokifanya. Naamurisha malaika wa Mungu akafunike kila kijana kwa moto wa damu yako Yesu Kristo. Baba yangu, usiache vijana wakateseke katika nchi hii Baba. Kijana yoyote Mungu
anaokurudia, Kristo Yesu kamkumbuke. Kijana yote anaokurudia, Kristo Yesu kamkumbuke. Kijana yote anayekurudia, Kristo Yesu kamkumbuke. Hakuna hata magonjwa kwao. Magonjwa ya kansa sio ya vijana, magonjwa ya pressure sio ya vijana, magonjwa ya arthritis sio ya vijana, magonjwa ya ulcer sio ya vijana, hata talaka sio ya vijana. Kwa vijana wabarikiwe, vijana wabarikiwe. Kila mahali kijana uko, simama na ukaamurishe Baba, chochote kilichowekwa, amurisha kwa baba yako, chochote aliyekuwa hindi, hatakupa Kristo, hatakupa Kristo. Kijana mahali popote huko, simama ukisema, Mungu Baba, niko mahali hapa, Mungu Baba yangu, niko mahali hapa. Sema chochote mbele za Mungu. Ukiwa kijana, sema chochote mbele za Mungu. Unajua maisha yako kama kijana, unajua background yenu kama kijana, unajua chochote kile unakitaka kama kijana. Sema jambo hili ukiwa mbele za Mungu. Uambie Mungu, umekuja mbele zako, umekuja mbele zako. Unasema tubishe, utatufungulia. Unasema tukuite, utatuitika. Ambia baba yako umekuja mbele zake. Ambia baba yako umekuja mbele zake. Afungue milango iliyofungwa, afungue milango iliyofungwa. Kama ni milango ya kwenda ng'ambo, hiyo milango ikafunguke. Kama ni milango ya ndoa, hiyo milango ikafunguke. Kama ni milango ya karo ya shule, hiyo milango ikafunguke. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Waambia Mungu wako, hata damu yako si ya kumwagika, damu yako si ya kumwagika. Kila wakati kumwaga damu, ambia Yesu kama kijana uko mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo, kijana mahali popote huko, sema jambo kuhusu maisha yako, sema jambo kuhusu maisha yako, sema jambo kuhusu maisha yako. Kama kijana, sema jambo, ambia Mungu uko mbele zake, ambia Mungu akakutetee, ambia Mungu akaamurishe waliotekwa mateka, ambia Mungu akatume ulinzi wake, ambia Mungu akatume malaika wake. Wanaota ndoto mbaya, ambia Mungu akasafishe. Pahali popote waliandika ukatakufa, ambia Mungu akaandike uhai. Ongea na Mungu wako kijana, ongea na Mungu wako kijana, ongea na Mungu wako kijana. Mungu wako sio bubu, Mungu wako anakusikia, Mungu wako anakusikia, Mungu wako anakusikia. Mungu alisikia Daudi, alisikia Daudi akiwa porini. Hata wewe kijana, Mungu anakusikia leo, Mungu anakusikia leo, Mungu anakusikia leo. Hakuna limitation, hakuna limitation mbele za Mungu. Ukiwa na kijana, ongea na Mungu wako, ambia Mungu chochote unachokitaka katika maisha yako, ambia Mungu chochote unachokitaka katika maisha yako, naye Mungu ni mwaminifu atakupea. Ongea na Mungu wako kijana, ongea na Mungu wako kijana, ambia Mungu jambo, ambia Mungu jambo. Hata hiyo magonjwa inakukula ndani kwa ndani, ambia Mungu na ataiondoa. Hiyo mambo inakukula ndani kwa ndani, ukiwa kijana, ambia Mungu atasema, hataamurisha kijana. Maandiko inasema ya kwamba na Mungu akatuma kunguru ikaletea Elisha chakula. Hata wewe kijana, kunguru yako Mungu ameitengeneza, kunguru yako Mungu ameitengeneza. Bado Mungu akona mipango mema kuhusu maisha yako kijana. Usiruhusu maisha yako, usipoteze maisha yako. Nasema ya kwamba usithubutu kupoteza maisha yako kama kijana. Usiingiwe na roho ya kishetani ukatoe uhai wa maisha yako. Hata kama mambo ni magumu, achilia moyo wako kwa Mungu. Ambia Mungu akutetee, ambia Mungu akuonekanie, ambia Mungu uko mahali hapa, ambia Mungu unamtaka, ambia Mungu uko mahali hapa, ambia Mungu damu yako itamwagika, ambia Mungu damu yako itamwagika, ambia Mungu akupe nguvu na uwezo wa kumtegemea. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Angalia Paulo na Sila, hata waliposhikwa wakapelekwa gerezani, hawakuacha Mungu wao, hawakuacha Mungu wao. Kijana, usiache Mungu. Hata kama wazazi walikuacha, usiache Mungu wako. Hata masomo kama ilikataa, usiache Mungu wako kama kijana. Hata kama kazi ulivutwa, usiache Mungu kama kijana. Hata kama mambo imekuwa magumu, usiache Mungu
kijana mwenzangu, tafuta Mungu, tafuta Mungu. 1 hour of prayer, 1 hour of prayer. Ambia Mungu jambo, ambia Mungu jambo kuhusu maisha yako kijana. Wengine wameoleka kwa ndoa, hata watoto hawapati. Sema jambo hili kwa Mungu, sema jambo hili kwa Mungu. Mungu ataondoa utasa kwako, Mungu ataondoa utasa kwako. Chochote kiliokataa kwako kama kijana kinaenda kufanyika. Chochote kilikataa mwaka wa 2025 kama kijana 2026 inaenda kufanyika, kwa sababu ni mwaka Mungu amepanga kuhusu maisha yako, kwa sababu ni mwaka Mungu amepanga kuhusu maisha yako. Usikuwe mtu wa kuhuzunika wakati wote, usikuwe mtu wa kuhuzunika, mtu wa Mungu. Kijana, mahali popote huko, enda kwa magoti yako, ambia Mungu jambo, ambia Mungu jambo. Umeona kwa taarifa, umeona hata kwa mitandao vile vijana wanapoteza uhai wao, lakini wewe huyapoteza uhai. Wewe uko mzima kijana, ambia Mungu jambo, ambia Mungu jambo. Mipango ambayo amepanga kuhusu maisha yako ni mipango ya ajabu, ni mipango ya kuendelea, ni mipango ya kufanya makubwa. Wewe kijana unayesoma, ujue Mungu ako na mipango yako. Wewe kijana unayefanya biashara, ujue Mungu ako na mipango yako. Hata kijana unayefanya huduma, ujue Mungu ako na mipango yako. Mungu hatakuacha hata kama umepitia shida kubwa, hata kama umepitia mambo makubwa. Wewe kijana, Mungu anakutaka. Wewe kijana, Mungu anaenda kufungulia milango katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ambia Mungu jambo kijana, ambia Mungu jambo kijana mwenzangu. Ongea na Mungu wako leo, ambia Mungu jambo, ambia Mungu jambo, ambia Mungu jambo. Usinyamaze kijana, usinyamaze. Maisha yako ni bora kuliko pesa, maisha yako ni bora kuliko kupoteza uhai, maisha yako ni bora kuhusu hata wazazi wako, maisha yako ni bora kuhusu hata masomo, maisha yako ni bora zaidi unapoishi ndani ya Kristo. Kijana, kuna mambo Mungu anaenda kuyafungua, kuna mambo Mungu anaenda kubadilisha kwako, kuna mambo Mungu anaenda kutengeneza mapya. Waliokudharau watasema tena, huyu mtu amebarikiwa ni Mungu. Waliokutema mate, maandiko inasema ya kwamba hata wakati ambapo Yesu aliyesulubishwa, watu wengi walisema ameenda, watu wengi walikosa tumaini. Lakini kijana, hata kama kuna mambo yako yaliharibika, Mungu anaenda kuyatengeneza tena. Ambia Mungu hiyo jambo, ambia Mungu hiyo jambo, ambia Mungu hiyo jambo katika jina la Yesu Kristo. Ambia Mungu akuondoe katika hii hali, ambia Mungu akutetee sasa, ambia Mungu unamtafuta sasa katika jina la Yesu Kristo. Ambia Mungu uko mbele zake, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Chochote kijana yote mahali popote yako, Yesu Kristo muonekanie. Wengine wanaitisha fare, wengine wanaitisha pesa ambazo ni pesa za matumizi shuleni, lakini unakuta wazazi hawana. Natangaza ya kwamba hizo pesa, hizo visa zikapatikane kwa jina la Yesu Kristo. Wengine wanasumbuka, ni magonjwa ya kansa, ni magonjwa ya arthritis, ni magonjwa ya upofu, wengine ni viwete. Hata kama wananisikiza tu hapa, unaweza badilisha. Ulibadilisha Bartimayo na akaona tena. Wengine ni vipofu katika marriage, wengine ni vipofu katika biashara zao, wengine ni vipofu katika shule ambazo wanaozisoma. Katika jina la Yesu Kristo naamurisha moto ambao ni moto ulao, ukalambe kila nira, ikalambe kila nukse. Vijana wakakombolewe, vijana wakakombolewe. Nyota za vijana za ufanisi zikarejee, nyota za vijana za kazi zikaonekane tena, zikang'ae. Nyota ya asubuhi juu ya kila kijana, nyota ya asubuhi juu ya kila kijana, nyota ya asubuhi. Natangaza nyota ya asubuhi, nyota ya asubuhi. Kila kijana akapokea nyota ya asubuhi. Anapogusa chochote kikafanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Anapopanga chochote kikafanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Kila mipango vijana wako nayo, Yesu Kristo naikabidhi mikononi mwako.
Kristo. Hakuna roho ya kishetani itawaua mapema. Kila visirani sote nasikomesha, kila mauti mbele pande njia zote vijana wanaozitembea, natangaza ya kwamba hakuna maafa. Hao vijana wakati wote wamemulikiwa kwa moto wa damu ya Yesu Kristo. Hata wanapolala hakuna ndoto mbaya. I cancel every spirit of darkness. I cancel every spirit of darkness. Every premature death out in the name of Jesus. Vijana watakufa kiolelaolela. Hizo spiriti zote katika anga, nateka mateka kila nguvu za shetani, nateka mateka kila devil worshiper. Wengine waliingia katika Freemason, wengine waliingia katika mambo machafu ya Illuminati ili wakapate faida. Hizo chochote walichokikamata katika nguvu za giza, katika jina la Yesu Kristo, kama vile Mungu ulipiga Nebukadneza akaenda porini kwa miaka 7. Nasema kijana yote anayetumia mandumba, huyo kijana hizo mandumba sikapigwa na kijana akaokoke kingafla. Hakuna chochote kijana atafaulu nacho za mandumba katika jina la Yesu Kristo. I disconnect kila kijana na kila madhabahu ya uchawi na ukanga, kila madhabahu ya Freemason, kila madhabahu ya Illuminati. I disconnect vijana na hizo madhabahu na waconnect kwa madhabahu yako Yesu Kristo, na waconnect kwa madhabahu yako Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila kijana ambia Mungu, tukiwa vijana tuko na potential ya kufanya kizuri na kibaya. Ambia Mungu akuondoe kwa vibaya ukafanya kazi yake kama kijana. Ambia Mungu akakuondoe chochote vijana wengine wanafanya mambo ambayo sio ya kiungu. Ambia Mungu kijana, ambia Mungu ako hapa, ambia Mungu anaitwa God with us, anaitwa God with us. Mungu ako ndani yako, Mungu ako ndani yako kijana. Usiogope. Maandiko inasema ya kwamba na wakati walipoona Daudi hakuwa amevaa chochote, Daudi hakuwa ameenda training, Daudi alienda na nguvu za Mungu. Daudi alibeba Kristo tu. Kristo akiwa ndani yako kijana, utafanya mambo makubwa. Mungu akiwa ndani yako kijana, kila milima iliyokataa, kila milima wazazi wako hawakupanda, utapanda kwa jina la Yesu Kristo. Mahali wazazi wako hawakufika, natangaza ya kwamba utafika kwa jina la Yesu Kristo. Mahali hata ndugu zako hawakufika, siku ya leo kijana, jua ya kwamba unaenda kusimama tena. Jua ya kwamba unaenda kusimama tena. Waliroga ndugu zako, waliroga wazazi wako, hata mpaka wazazi wako walipoteza kazi, hata mpaka ndugu zako walipoteza ndoa. Lakini wewe, you are chosen one. Wewe ndio Mungu ameteua. Utaokoa kwenu, utafanya makubwa kwenu. Shikilia huyu Mungu, usimwache. Ambia Mungu kijana, ambia Mungu tu usinyamaze, ambia Mungu tu usinyamaze. Kuna mambo ulipanga 2026, ambia Mungu kijana, usinyamaze tu, na kuomba usinyamaze. Ambia Mungu, hata kama ni kuinua mikono mahali upo, inua mikono yako, inua tu mikono yako, asema ni asante. Ambia Mungu ni asante, ambia Mungu ni asante. Wakati unapoamuka, ambia Mungu ni asante. Mungu anakutaka kijana, Mungu anataka hizo nguvu zako ili ukafanya mambo makubwa, ukajenge manyumba, ukaendeshe magari, ukapate kazi, ukanawiri kimaisha. Nyota ya ufanisi ni yako kijana. Hautabaki maisha uchochole kama ndugu zako, kama wazazi wako. Hautaishi maisha ya umasikini kama watu wa kwenu. Utaishi maisha ya utajiri. Yesu Kristo ni tajiri, dhahabu na fedha ni zake. Maandiko inasema ya kwamba kila kitu ni ya Yesu, kila kitu ni ya Yesu. Itisha mtu wa Mungu, itisha magari zako, itisha kazi zako, itisha afya yako, itisha ndoa yako, itisha elimu yako, itisha. Usinyamaze mtu wa Mungu, itisha tu. Hii ni 1 hour.
wana ukitafuta Mungu, usinyamaze tu kijana, hata chochote kiliokutesa usinyamaze. Mungu anaenda kukuonekania, Mungu anaenda kufanya tu jambo, Mungu anaenda kufanya jambo kwako. Usinyamaze kijana, usinyamaze tu. Ongea na Mungu wako, ongea na Mungu wako mahali upo, ongea na Mungu wako mahali upo kijana. Kama Mungu amekuweka, kama Mungu amekuweka, mbona unyamaze? Kama Mungu amekupa wewe, mbona unyamaze kijana? Kama Mungu amekupea uwezo, mbona unyamaze? Ambia Mungu chochote unachokitaka, yeye ni mwaminifu, atakitenda kwa imani. Maandiko inasema kwa imani na wakapona kwa imani, na wakapona kwa imani. Kwa imani yako kijana, unaenda kupokea kazi mpya. Kwa imani yako kijana, unaenda kuitiwa ile kazi. Kwa imani yako kijana, hiyo magonjwa ilikusumbua inaenda kupotea. Kwa imani yako kijana, hiyo talaka itaisha kwako. Kwa imani yako kijana, mambo makubwa inaenda kutendeka. Kwa imani yako kijana, unaenda kusimama tena, unaenda kusimama tena, unaenda kusimama tena. Hata kama mambo ilikuinukia, ujue haujakufa, you have potential. Hata kama mambo ilikufinya kwenyu, usiogope kama kijana. Jua ya kwamba Mungu ako na njia. Mungu haja kuletea jaribu ukakufe, amekuletea jaribu ukapate ushuhuda wa kesho. Maandiko inasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Ayubu. Ayubu aliteseka, watoto wakakufa, mali akapotea, kila kitu kikaisha kwake, akabaki hana chochote, akabaki ni Ayubu peke yake. Ilipofika hata kajaa vidonda, mke wake alipoona anateseka, akamwambia lani Mungu nafe. Lakini Ayubu alikataa, kwa sababu alijua Mungu ni yeye alimpea kila kitu, na ni yeye bado atarudisha tena. Ayubu akasimama tu, akasema Mungu, hata kama umeenda nacho, ni wewe ulinipea, mimi ni wako, hizo vitu ni zako. Mtu wa Mungu, najua kuna mambo imekupiga ndani kwa ndani, lakini usiogope, usiogope. Nafasi yako ni hii, nafasi yako ni hii, unaenda kuinuka tena. Chochote kilichokufa kwako, maandiko inasema ya kwamba na wakati Lazaro alikufa, kila mtu alisema ya kwamba huyu mtu ameenda zake. Kumbe mtu wa Mungu, chochote kiliokufa kwako kitaweza pata uhai tena, kama ile mifupa ilipata uhai. Maandiko inasema ya kwamba na Elijah akaambiwa, ambia hiyo mifupa mikavu ni wakati wake wa kupata uhai tena. Na mimi naamurisha kwa jina la Yesu, hiyo mifupa mikavu, unajua mahali popote hiyo mifupa mikavu iko, naamurisha kwa nguvu za Yesu Kristo, ikapate uhai tena, ipate uhai tena, ikapate uhai tena. Ni mifupa kwa biashara yako imekuwa mifupa, kwa nguvu za Yesu Kristo, hiyo biashara ikanawiri tena. Ndoa yako imekuwa mifupa, hiyo ndoa ikapate amani tena. Safari zako zimekuwa mifupa, huwezi enda pahali popote, hiyo mifupa ikapate uhai tena, hiyo safari zako zipate uhai tena. Umekuwa mtu wa kuota ndoto mbaya, hiyo ni mifupa katika maisha yako, unaenda kupata uhai tena. Chochote ulichokifanya hakifaulu katika maisha yako, natangaza katika jina la Yesu Kristo, inaenda kupata uhai tena. Walikucheka 2025, lakini sasa ni kicheko chako. Walicheka Hana kwa sababu hakuwa na mtoto, lakini Penina, ambia Penina, mtu wa Mungu, naenda kupata mtoto. Hata kama nimekaa miaka 10, hata kama nimekaa miaka 20, najua Mungu wangu wako, najua Mungu wangu wako, na leo ndio siku yako. Mtu wa Mungu, imefika Hana kupata mtoto. Mtoto anaitwa Samueli. Katika jina la Yesu Kristo, unaenda kupata mambo yako yaliyopotea. Mtu wa Mungu, vitu zako ziliopotea, vitu zako zilizoibiwa, vitu zako walichoenda nacho, katika jina la Yesu Kristo, naamurisha ukapokea katika jina la Yesu. Pokea kazi yako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uhai katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Pokea ndoa kwa jina la Yesu Kristo. Biashara ikanawiri kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kiliokataa kikapate uhai tena katika jina la Yesu Kristo.
In the name of Jesus. Mtu wa Mungu, nena na Mungu wako tu, nena na Mungu wako tu katika hizi dakika tumebakisha. Nena na Mungu wako tu, ambia Mungu wako uko mahali hapa, ambia Mungu wako uko mahali hapa, ambia Mungu wako uko mahali hapa, ambia Mungu wako uko mahali hapa. Usinyamaze mtu wa Mungu, ongea tu na Mungu wako, ongea tu na Mungu wako, ongea tu na Mungu wako. Mtu wa Mungu, ongea tu na Mungu wako, ni masaa yako. Uongee na Mungu, mwambie chochote unachokitaka. Ongea na Mungu wako, mwambie chochote unachokitaka. Wewe ndio unajua maisha yako, wewe ndio unajua background ya kwenu, wewe ndio unajua chochote unachokihitaji. Ongea tu na Mungu wako. Kama ni ndoto mbaya atakuondolea, kama ni aibu Mungu anaenda kukuondolea, kama ni mateso Mungu anaenda kukuondolea. Usinyamaze mtu wa Mungu, ongea tu na Mungu wako katika hizo dakika tumebakisha. Mtu wa Mungu, ongea na Mungu wako, ongea na Mungu wako. Dakika kidogo tumebakisha, ongea na Mungu wako, hakuonekanie katika maisha yako. Ongea na Mungu wako. In the mighty name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Baba kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Unastahili heshima zote Baba, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwingine kama wewe. Ambia mtu, ambia familia yenu, mtu wa Mungu, ambia maisha yako, mtu wa Mungu. Usinyamaze wakati dunia imenyamaza, usinyamaze wakati maadui wamekuinukia, usinyamaze wakati wamepanga mabaya kuhusu maisha yako, usinyamaze. Ambia Mungu usinyamaze, ambia baba yako usinyamaze. Vita zetu hatupiganii, vita zetu tunapiganiwa na Kristo. Ambia Kristo uko mbele zako, ambia Kristo uko mbele zako, ambia Kristo uko mbele zako, ambia Kristo uko mbele zako. Atakuondolea kila uchafu, atasafisha moyo wako tena, atasafisha akili zako tena, atasafisha hiyo talaka itakuwa ndoa, atasafisha umasikini itakuwa utajiri, atasafisha hiyo magonjwa itakuwa afya. Mungu ako na mpango kwako. Sema jambo kuhusu maisha yako, sema jambo kuhusu maisha yako kwa Mungu. Ambia Mungu wako jambo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus. Ambia tu Mungu jambo, ambia tu Mungu jambo katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ambia Mungu jambo katika jina la Yesu Kristo, in the name of Jesus. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu wangu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa,
unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Baba yangu, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe. Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo, kama wewe ni kijana masaa kama haya, neema hii ikatembee nayo. Chochote mnachokigusa kikafanikiwe katika maisha yenu. Chochote mnachokisema kikakuwe ni sheria. Hakuna uhalifu kwenu tena. Mmebarikiwa mtokapo, mmebarikiwa mwingiapo. Hakuna magonjwa tena kwenu. Hakuna umwagikaji wa damu. Hamtakosa tena. Mtabarikiwa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wengine wanaposafiri, wengine hata wanapoenda kulala, naamurisha moto wa damu ya Yesu Kristo ikawafunike. Umwagikaji wa damu tena katika vijana imekoma. Sisi ni vyombo za Mungu. Wakati wote tukakujue Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mtu wa Mungu mahali popote upo,